Yo, abusia all is set. Ewo, Kumasi airport. Your friend no. Prempeh the first international airport. Na primo at the party ababi pimo ha. Ene mpanyinfo aye hihye say aye flight a free amanone Babylon no ebeba so. Anopa duba ko pepepe ana sa hihye die mpanyinfo aye ade ato ntu we piem ewo Kumasi international Prempeh international airport. And I say bibia no edana kwam bibia ye kama mpanifo asiesie se ampa say the first international flight free landing Ethiopian airline eba abepiem ewo airport yanom enti adepa TV aba hanom say eba behwe na ye hu de ekoso say the mpanifo kan so no kra na direct me say na ye mamo live update wa hanom na ma hu say ampa ena say dwumadi eba so dendendre ewo Kumasi Prempeh international the first international airport enti sambe de na de tie ye no ena san hye de nyina no etimi ayede abaso enti sambe de abusia wo hwe na mo tie nkan na gese ena ye mahu na dwumadi na abaso kama na na gese ma ho fefo no so a omo so abehye mo hanom na eja omo so etwe se oh, okay, mo adwuma ha. Okay. Na mo adwuma na make say and first time international flight eba Kumasi Babylon. Say na money je ne say na money so esiti pacho kasa. E fro say abodi na kasa. Pacho e from Emilia. No money je ne say. Kasa mami. Ya ni aje pa isan say na ye da ye dikaya ye receive international flight. Okay, here's mami. Yeah. And what niaji? Yeah, niaji pa. Good. Come on, you announce one car. Oba himane na who say and make say first international flight Babylon or airport and say na feeling city. Oh, feeling it there very good because akwa first time no dey obi expect say Kumasi so ya buy diem it's ye niaji pa say you be receive it. Now man for kan Ghana man panyin ba onya bibia ma asanteman. Who say they were some na be kan fa ho. Oh, asanteman there. Why be brave nti kakra meka no airport no wo ba wa kasa de wani behwe a wo bon say why be amaye. Thank you. Yo abusia na gese de ekoso ewo Kumasi international airport ye twen se no pa be se duba ko pepepe ana sa flight ye ba besi enti besi so e mo ho de ekoso bia e se dwumayfo no bia mo twen se flight me ba no na mo ho wo mu ha no enti se de ye tie no na gese enne no ampa na ampa because dwumadi no eba so kama ewo Adepa TV so de blemo ewo ha no enti mo koso ehwe ewo Adepa TV yakrama Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code Adepa TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka a kire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no obey ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ya yusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na shem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no